Qaysi bir передачада men intervyu berip atsam, sizge erkin mikrofon ayağında, emne kalaytılığınız, gelecekte emne iş kılgandı kalaytılığında oğuluşum gerek desem, ayve gülgön da. Передача ayağına çıkpay gülgön da. Emne gülüp atasın desem, ayve köp konuk men oturdum. Emne kılas desem, tam salam, jer satıp alam, jetim kepildik alam, tegenini töretken dem köpçülüğü bir oşan jasaydı. Men ayttım, oğlum dedim, men özüm oң olmoyunca ошол бүт мага чейинкилердин айткандарын жүзөгө ашыруу кыйын. Орозо бизди оңдой турган нерсе. Такыбалык деген ал мисалы кимдир бирөө колун куушуруп, бир аз ылдыйлап калса, төмөн болуп калса, аябай такыба экен деп сырткы келбетинен билишибиз мүмкүн да. Ал балким жасалмадыр. Кимдин жүрөгү такыба болмоюнча анын денелери эч качан такыба болбойт. Бекерден пайгамбар салат, ат-таква Huna takvalık oğulu munol жерден baştalış gerek. Munol жерден деп bekar söylemeyen geze gelmez. Ankara peygamberimiz adam balasının denesinde bir jürek, bir et var, bir çaynam, bir muştumday bolgan. Eğer oşol oң olsa, anda müşeler bar oң olat. Eğer oşol takva bolsa, anda dene takva bolup başlayt. Dene oң ola başlayt. Eğer de al ele buzulsa, anda bütünдөй müçe buzulat.